svima ljudi, dobro došli u novi video Minecraft preživljavanja. U ovom videu ćemo praviti tajnu bazu. Sad, ne tajnu bazu, već kao, kako se to kaže ne mogu se sjetim reći ni na engleskom ni na srpskom. Kao neki chest room, ali sam mislio isto od tog chest rooma da povežem sa rudnikom tamo. Ali da chest room bude samo sekund. Da napravimo od stakla, sad ću vam otprilike objasnim. Znači ovdje se spušta, u kuću se ulazi i ovdje ideš i ovdje negdje pregradim, ove ribe dovučemo vamo. Znači ideš ovdje, kao što sam rekao, odavde negdje može tunel kao, čekaj samo da udim odakle. Znači odavde negdje ide tunel pravo pa skreće ovo na levo i udara ovdje, ide u rudnik, vrate. Vidimo, kopamo prvo pesak jer treba će, kapiram, dosta peska jer ću da radim ono blok, ovakav blok, neću radim, znači ovako stakle ću radim, neću ovo. Tako da treba će dosta peska. Odmah ovo što imamo može se peče. I ok, ljudi, napravio sam lopatu, stavio sam ono pesko što imam da se peče. Šta ćemo sad? Ja idem da skupljam, brate, pesak. Javljam se posle. Napale me pčele, vrate, ja nisam pričao, sam se usrao. Umreću, ladno. Koliko treba? Udam. Ja nemam ništa hrane, pošto sam, brate, bez hrane. Ne! 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 Ratova kiša usrana. Jebem ti igru. Vrate, koji sam slijepac, ja. Vrate, pođem bez ikakve hrane i sa full ono svim. Sam barem po ono krevet, ono da mogu prespavam negdje random u šumi. Šta ja sada radim ako su mi se itemi, kako se to kaže, nije respawnovali, ali razumijem šta. Ja ne znam gdje je taj snježni baja, dobro tu je. Šta je ovo sad? Vratna lava neka, idem ja da tražim svoje stvari. Sam bio ja gore u snijegu, sam se išao. Evo ga. Mrš. Sam gore u snijegu bio. Da, mislim se posle 7-8 minuta već ponosno, ili prije. Dobro, tu sam pre prošao. Ok, nešto sam podigao. To je moje, kao lopata. Lopata. Ušao sam. Opet ću da umrem, jel? Ovo nije realno. Moram spavam da bi... Valjda ću stignu za stvari.
Okej, ovo sam našao. To bože. Sve mi vrati. Vrati mi moje stvari. Dobro, 1, 2, 3. Još samo mi lopata fali. Gdje su im ubili oni glupi zombi? Vratno sam otišao kao gore malo. Ovdje ja mislim. Nije morao sam. Dobro, ovdje sam prošao. Ja ne znam, majke mi se vrati. Boli me dupe za lopatu, bre. Ovdje sam bio, sjećam se. Tačno se sjećam, bre. Bravo, umreću ovo. Jebote cvijet. To. Ne sekira, bre. Sekira. To. Sve mi vrati, neću ništa, bre, da. Gledam, demo, gledam. Rotan flash. Idemo u kući, stavljamo ovo staklo da se peče. Staklo. Ostavimo pjesak da se peče, pa nam se javljam kad se ovo ispeče. I ovo mi je ljudi kući sam, stavio sam staklo da se peče, ovo što se ispeklo sam uzeo. Ja mislim da ovo gotovo vrati. Da. Okej. Imamo 2 pšenice. I konačno razmnožavamo krave. Prvi put. Ne sviđa mi se ovo uopšte, bre. Ne znam. Ovdje neće ništa se vidi, jebi ga, nisko je. Da sam bio pametan, da sam išao vamo bi bilo lepše. Aj probamo vamo, znači odavde negdje da ide zid. Čekaj. Samo da se regenerišem. Opet sam ispod blok. Ići ćemo dva bloka. Širinu je realno jedan je usko je vrati. Tu ćemo negdje da idemo u rudnik, napravit ću ja to, ne brinite. Sad da stavim ovako. Iskreno nije ružno, može čak i kao terasa. Da, evo te, ovo može čak i kao terasa. Ovo ću da zamaskiram, hvala je ružno. Ovo može čak i kao terasa tu, ono, blejca. Stavi da se peče. A ja me još sam da nemam, treba će mi, očigledno. Da, i sve što imam pokupi. Još ovdje, brate, ima ribice. I šta bi mogo da uradim ja? Pregradim ovaj deo reke. I bukvalno mi bude kao privatni akvarijum. Da, iskreno, ima da kida. E sad, kako ja to da uradim? Možda... I evo nas nazad ljudi kad sam sve odradio. Sad treba ovdje da zatvorim vodu, ali to je manji problem i da otvorim ovdje ulaz. Najveći problem je što? Šta? Da li mogu ja da stignem to da radim? Ali neću da imam blok. I gušit ću se. Daj mi ovaj za svaki slučaj. Ladno nisam imao blok. Sad moram da lovim jedno staklo odavde. I voda će da mi uđe.
ulaziš? A ulazi u moju glavu. Evo me nazad ljudi, malo sam skupljao ovog pjeska. Idem sad da sredim ovu farmicu. Mislim, ovo nije ni farma, ovo je sranje. Idem da sredim tu farmu dok se ovaj pjesak ispeče. Dok dobijemo staklo i posle završavamo ovo. A ovaj video ko zna koliko dugo traje, brate. Evo kao neka farmica. Sad ću posijemo ovo malo što imam. Pa čekamo. Još tako jebeno. Iskreno skoro mi iskače, brate, reklama kao pizza i ono ananas pizza. Ananas pizza. Šta znam, brate, ja to nikad nisam probao, iskreno ljudi kao, ne znam. Niko nije, znači, kogod je probao i kogod je mi je rekao, kao probao sam pizzu s ananasom, ananas pizzu kako god. Niko nije rekao da je kao, sranje, znaš. Kao okej, možda je lepa, ne kažem da nije. Kao što je na primjer honey mustard sauce lep, na primjer. Ali ne znam, brate, ne možem ubedeš na pizzu koju ide ono, šta znam, pršuta, sir i to je to. Kao pršuta i sir, ne ide. Kao ne možem ubediš da je, brate, lijepo i da treba da bude sa ovim nekim voćem. Sad možda pršuta i nije, možda ananas i nije voće, što je najveće nazva. Kao što paradajz nije povrće, brate. Da, jaki čudo, jaki čiča. Noš sam zajedno. Sad će da učemo kokoške. Ajde ti. To je to. Aj, samo mi upadnete negdje. Stavit ćemo ih tamo kod krava. Pa ćemo posle da ih premestimo. A realno što bi ih premestio? Baš sam nešto slabo spavao. Fazom 4-5 sati. Pišite u komentarima koliko sam je dugo spavao. Došao sam, bravo. Mislio sam, znači ovako, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I ovamo u jednoj ćoši, čekaj. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Točno 6 sam ih htio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sad ovo ništa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sad ovdje da napravimo kao, može se skine jedan deo ovog plafona jer ne volim, kažem vam, ne volim uopšte kad mi je kao zatvoreno, vrati, kad ne ograničava da ne mogu skočiti, ne mogu ništa. Sad, mislio sam ovdje, ovako, 1, 2, 3, 7, 8. Znači, ovdje negdje na 1, 2, 3, 4. WTF se to čulo? Idemo u kuću da spavamo.
I idem da uzem dosta drveta, da napravim chestove i posle ću i one, kako se zove, table kao. Gdje su... Imam ovo bijelo. I mislio sam ovako, ljudi, znači 4, samo sekund, narade. I onda ovako. I onda ovako. Da je često i tu ide 2, pa tu ide 2, pa tu ide 2. Onda ide ovdje 2, ovdje 2 i ovdje 2. Ali ja nemam dovoljno da stavići i ovdje bi vaklio da malo bude svetlije i ovdje bi vaklio. E sad ne znam gdje je enchanting room. Enchanting room sam mislio ovdje ovako tu da napravim malo u zide i da je tamo samo. Ali iskreno ne mogu za ovu epizodu jer ne znam da napravim enchanting table kao prvo, kao drugo nemam ništa od materijala, treba mi one knjige, zajebancije, ja to ništa nemam. Tako da, ček da bacim jaje, možda se rodi, jel? Uđeđe. Prosti što ćeš biti pojedan. Ja nemam ništa hrane, ljudi. Apsolutno ništa. I sad idemo da razmnožimo ove kravice. No igru što ne, uvijek ništa. Evo još 13 često, ja mislim će da bude dosta. Znači ovako. I sad mogli bi 2 ovdje. I u tom pravcu 2 ovdje. Na isti fazon ovako. I sad ovdje ide kamen na primjer. Sad idemo pokupimo sve stvari. Lepo uzem chest. I da sve prebacim tu. I mogu da odradim i natpis neki. Ćemo na natpise, ali iskreno nepotrebno je jer samo ja igram, nije multiplayer pa da igra još neko drugi, razumete, pa da se zbuni. Nego ja samo igram tako za lagano. Ajde, rušimo ovo. Shit. Brate, ne znam, je li vama iskače ili samo meni. Ali u zadnje vrijeme non stop mi izlazi, brate, ne znam ko je to, ne znam šta je to, niti ko drži to. Bravo, rekao si da pamtiš, ne znam pamtiti, ja sam. Niti ko drži to, niti šta je, brate. Šta je to, brate? Kao neki Lazarec se zove Vrend, brate, i... That's it, kao, to je to, Lazarec samo. Brate, 555 puta dnevno izađe meni njihova reklama na TikTok. Kunevam se. Kao ne znam o čemu se radi. Nisam hejter. Kao garderoba je neka, vidio sam. To jedino znam. Ali brate, kao... Okej, ti reklamiraš. Onda ja ću reći ću. Ne možeš tako, brate. To je ko ja duzem da reklamiram ovo što ja radim za sve gamere. Mislim, brate, gameri su veliki pojam, kao neko voli da igra Minecraft, neko voli Counter, neko voli, ne znam, Fortnite, neko voli PUBG,
neko voli FIFA, PES, razumete? Na kraju, brate, svi su oni na kraju dana gaming. To je poenta priče. A ja dođem i da platim promociju, brate, da iskačem svima kao Best Serbian Gaming YouTube channel. Kao okej, brate. Pecat će se neko 100% i pogledat će, brate, normalno. Ja bi ga mora. Mislim mora, ne mora, ali kao. Razumete što ja hoću vam kažem. Znači, planirao sam ovdje negdje, ovako pravo, ili tamo, ili možda još ukopano, samo ovdje da nastavim da kopam, napravim enchanting room, i onda još dole da idem da kopam rude i da napravim kao mine, kao rudnik, razumete. E sad, šta sam planirao? Pošto ovo je duboko pod zemljom i iskreno lepo uređeno, mislim sređeno ovdje, mislio sam da ovo bude kao ulaza u rudnik u budućnosti, a kuću u sljedećem ili narednom videu da napravimo novu ovdje. Na sred vode, znači podignem stubove od drveta na 4 strane, razumete, samo malo da vidim na YouTube-u kako bi to je ispalo i kako to da se radi. Tako da to je to za ovaj video. Ako želite da vidite novu full sređenu kuću u sljedećem videu kako radim, lupite like, subscribeujte se i to je bilo to. Vidimo se u sljedećem videu. Pozdrav ljudi.